resolve crisis asi resolve tong nabagi damak miyam da relief pina bagi mission amoy na lakadori bra natragana is it going to be a PR expedition amoy na lakadori bra haiba cho wang amani wang si Manipur gi miyam na kwai chaw na hangbo wang ni aduga prime minister ze lakadori ba next week natragana mathangi anisuba second or third week of July sida Sweden lakani habagi report amadi ngasi national media ayam bada quite chen matam in a very recent times ta hojik loina publish tore masida mapung na hairi vazi masak maming tathok taba Manipur gi senior security officer mana haibagi matungina Union Home Secretary Govind Mohan amadi Governor Ajay Wala na cheer toba tongan ba meeting ani khak pangthok khre on the purpose for the visit of Prime Minister in Manipur. Manipur Prime Minister Modi lakpaga mari leina awang bathaki security meeting ani khak India ki Union Home Secretary Govind Mohan na chair toba meeting amagolo leina Manipur ki Governor Ajay Wala na chair toba meeting ani pangthok khre habani aduga senior BJP functionary amana ekoi New Delhi da leiba mahaki report ki matungina Prime Minister ze Manipur da lakadabani habasimati already plan togre togudabu Karamba numita Manipur chakadage habasimati hauju fawgi ne confirm ta adri habani live wafam sita Prime Minister ze Manipur Sweden lakani habagi thajaba amadi mayam da yam chawna leinare hauji hai wafam sita khanane gi ngasi khogi studio da election review ngasi expert sing taram lokche ga hamada tam lokche Manipur saknai raba senior journalist a very popular and very outspoken journalist of Manipur tamo KUMAR NINGOMBA editor WAYEL KATI tamo taram lokche kai khunu cheri thank you very much tamo Ani sobat Manipur saknai rava another very outspoken civil society activist oina ZUCM ke president so oiba adugo Manipur gi shumayam da yam chawna opinion bibiba ekoi oja MEIBON PHAOMEI oja su taram nokcheri kai khunu ucheri thank you very much and ahum sobat taram nokchege all Manipur Muslim Organization Coordinating Committee ki president Manipur gi a very outspoken and a very popular civil society activist ekoi uncle SM JALAL busu taram nokcheri kai khunu ucheri aham zai tamo himanta dalak sege tamo Prime Minister Modi ki visit haivasi how kiwa 2022 ki February danimana last time la ambasi adugo 2023 da muka May gi tang hungi leikriva yam inform famous incident sigi matung dadi Manipur da leiriba conflict sigi mari leina sungak lakhidravani Mark lakpa natraga laktaba haibasi the opposition dagi horaga Manipur miyam dagi horaga civil society dagi horaga including Manipur ki hanagi governor of Haubana masida tongan state mayam thokrabani madu kona laksege aikoina ngasi thamjariba if Modi in Manipur Narendra Modi ne karima Manipur da lakpa taragadi is it going to be a relief mission or a PR expedition tamokore having Hojumaki oinadi Prime Minister si Imphal da or natragana Manipur da lakpi wasi official oidri ko Chief Secretary nasu ngasi PHAOMEI singda phongdokiba legre madu matang da government da pawam ta leite confirm to wi paw leite nai then adagidi BJP ki functionary mayam nasu adum hai Manipur da lakpa laktaba yo humsi moida madu ki pawam ta moida confirm oiba pawam ta pirakpa leite nai ado sagi security agency mayam na khoi mayam na ma lakpa ki matang da khoi yamna kanba security ki section thorang ado tawgataba tawroidaba thok mayam gi matang da nainabagi pawdi adum tai sileko aduga khwaidagi nobo paw amana nobo paw si sum akoina khoi MLA kharaga sum wari chanabani MLA kharana sumaina adum haibasu lei ana Manipur da person rule thambasi lokthokpagi mami ama khoi ui haiba pot am hai aduga Prime Minister si August ki first week saida Manipur da lakani haibasi moishu tai hai aduna mana lakpasi khoi person rule leitargadi ma lawai aduna person rule si lokthok khito mali aduga then popular government ama leigedaba mali in hai haibadi parliament ki magi kano se mifam se masigi manung sida Modi si Manipur da lakpa yai si boki manung sida Manipur da popular government ama semba yabi oithokpa lei ena smai tong thami aduna porsi tamo kitang ai aduda edit tokso ngasigi national media sing including Hindustan Times News X News 18 India Today ni singba mayam obuda haiba chamana ba pause Prime Minister ji Manipur da lakpagi da mutta preparation si
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯣꯔꯁꯇꯨꯁꯨ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯈꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏꯀꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ngasi official level poni chief secretary na ngasi paumishing da haibani ngarangi duna media mapangi media me amda ngarang hapani ngadugi matang dani khoi hangije hangka da dum hai swai tok duna khoi government ta du paum ta pirak paleti na hai government na jodi ko na thengna lak pasu yai mamdi ngasagi ma lak pai security ki arrangement hana tawdi yadi aduga tangai phada thok me am leiri bako leibadu manguda hojiki chinga tamgadi haibi ade kuki ga maitai ga gi marakta leiriba class se si yasna ba khara porkna bagi lambi am sangdadi yati bako adu yengsi akhoi matam kargi mangda akhoi tampaki da asongba nungmi mayam ama haitare ko sabul ma phaki sumai tok dana ngarang su kainok singna akhoi singi district mayam dagi nungmi yamna sabul phaba leire ko lei samari model samani mayam khambiram gani model samani aseng bagi akhoi na yeng matam dadi mitu akhoi na kitang lok thok yeng matam da phumma ga leram nungmi di nati dana ado phajaba pot ama da hainaraga nungmi du lokana ba pikan na bai wane ba ko ado sing da su tore na da an ba round gini ani su round ma su lakini na kali ado insa size kana na sabano india ka mena saba ado then india ki security force ma pai ba nungmai ni na dra ado insa mayam ma yawi SLR mayam ma yawi ha ta di ngasai gi mane police gi log ba nungmai mayam do sing da gi su pikale sine ba ko sin le si ado di tampaki su pikale singi su pikale hardi akoi tampakta da nate pressure tawri se sing da su pressure ma am leire asi madi yam nakha yam senge bako nakoi akoi harami ngasagi sing da di operation tawdi natra pressure pide moina ha haibangi yai haibado nungoi pikale isina takpadi moida su pressure mayam am lei haibasi madi nakai senge ko mifam pun kharo mifam mayam su leire ko kangbo pide ke phari ba pulli ba mayam drone gi taw mayam matam de hero kung gi mayam hojekti hero kumi du gi magi makai da kanale phogdur gi amti yengje ba ko lepoi aduna si leire aduna sigi mathakta amu dialogue hor e ko maitai ga gi civil society organization mayam ama phaminare wari sari ko then cookie gi sari adagidi ngasagi ujiki irang sida khwaidagi main oina yawi haina conflicts da yawi na hari jakoina suspension of operation natra suspension of operation leiba sugadu takak kayak thona wari sanakre natra wari sanaba sida makha ta na sangdokadra sangjoidra haiba india government gi phire laukokti hojibabu ko akoina taba lei ngasagi ujik leiba sugi camp tara mari sigi manungda taraga tarita dhanba aduga den tampaki lamgi area manung natabada puthok bai na hai adu nagasik na mui area na thamba yaro yemo haga dei natra sumba khara lei sangdok ngbagi ingiti ui adu moigi response yeng kanda india ga mena sangdor kane ba ko sangdor kane ba aduna samna harabada positive oi ba response mayam ama di uji ure natra aduga ure harise simangna akhoina heta yade ba ko kaino hakada hojik National Highway 2 hangdokte natra akhoi free movement nai si tangai phadabani constitution da yauraba pot amani natra article 19 clause d da yaurni 1 da yaurni ko yaurabani adugi right to matlaga thamaga akhoi na kamai tokduna government ama semina cheman doino haiba pot ama lae hojikti adugi potu tamna so mangjale aduna ai yam athu matamda numit tarani mangani si manung saida asigi lambi si hangdokpa yabai film je ai leire na khali hangdorkani namda hangdorkani moina bo themgera natagana saigera natagana khupang na bo thagera adum hangani hangdaba yade masibu hek hangdibokti bako akoina prime minister lakpi manglan so mangi gumji then anoba government ama sengbani habigi manglan so mangi gumji habadi hojik akhoi gi mangda tariba isudi kaino hakanda cookie ga
मैथै गगी मरक्ता चा लानरगा थकमिनबा खुद सोकनबदुने बोजी am thawam taris okay tamo nandagi laksraga hujik laktuisi kaigino basic question kari prime minister modi na for the last 2 years it lakre irang mamang dudi low rise but irang manung sida sunglak lakhidreba despite of heavy opposition hujik laktuisi kai akhoi prime minister si mayam na dum hainai duni hek haibadagi manipur gi wasi ma panba kaya yati hangui ko masiko masi haga chaba subdong na leri wa su parliament su manipur suji yari kai khana dana badum khone then adagi di permission na hangbada su hayu yadaba ama taw yadaba ma simayam le ko government si oina ko ado then amit chade injan ba swai torga masi lei ado magi thamoi dadi achumba dadi khangani ado then mana tori su ai chummin di khalamoy ba ko ado kai hatare hawbadagi loyo fawba asoybagi asoyba makta my government se ko double engine ni dana asoyba mayam ma uramani asoyba mayam uramgani nuai taba mayam jo forongani aduda mai pura kamai changdoi no sinida adugi potuni adu hadakti mai pubase yaba matang ama yaurane ba ko sang aba conflict si akhoine matam ja pr thama kanda akhoina nongmai kamna handre hujik losanba ngame losale nadra khutsonan bokti ngame dana lambi sat pa yar sat pa yare dana nadra adagi nu awaba mayam state si awaba mayam si yang kanda akhoina lupa asuki economic package ma khoi pirage sira torga noi ingna singnan leimina dana nungai fa manipur ma oina ba noi hono oina masi haibadadi masi yane ba ko ad mayam so adum support torkani mayam na haidi prime minister Narendra Modi sta laga lan loini haibana timi mana mieng changu haibane ba ngasi changi swaina mieng amtak changu manipur gi matang si mieng changu noi changdaba male nakal amada sum noi tonga leire akhoi ngasi wari singche noi government sina mieng changdaba tagi tawrini haibagi damak tane ba khoina prime minister sauri sina tra mana manipur da lakpa ba kasunate ko ado hojik lakani hare well and good natra khoi di ai oinadi welcome ni tawne ba ko adagi den congress na ngak le tan ngasi bokta dum ngangi natro sigi amang si ko bihar gi election da mamita ni okay am yam giu bihar gi election da manipur se pangani west bengal da hogi rape case sab khak thoi hada ko college campus amada thoi dana medical student no law gi student ama thoi ko thoi adugi thoi ba law gi student do thokanda ngasagi bjp sina yam sathina Trinamool Congress chai kanda manipur pakshale ba manipur de kamai tawgen noi gi lengak pali bani noi na kamai tawge haiba pot ma pakshale je asi house su tonar kane house su heng tonar ki ni dra manipur sa koi khudam moina pidoi ne ba ko bjp ki kwai ta gi amuk patak manipur ko mo gi lengak ta kwai ta gi hai ta ba mafam manipur natra mai pak ta ba manipur sine ba ko aduna sigi porsi yengkanda manipur si tangduli ta ba ing ta papim ama porna na bagi damakta hojikti central government na khrup thadna khonarena ai lawi aduna prime minister na lakadoi se na atong ba mafam da lepaka da lakani aduga amang ba mafam da leningai di sunglak lawai se ai swain ahar barang thamjaki okay now thank you very much am nuaje yam miyam na kari pami aduga prime minister gi modi gi visit che what does it mean aduga kari torpa yai ka haibasida package me amam lak thorpa yai manipur gi hana gi level loi notor gi film jita yam chawna hong lak pa yai even government formation ama masigi mamang da lak pa yai bi oi thokpa mayam duni anyway ai mathang si oza maibon da lak se oza da lak sening baje oza su yam vocal critic ni ko prime minister modi ni manipur da lak ta bai matang sida oza economic package achong mamang manipur lak thore ingal laga je khalaje masi mayam loinam ke speculation ni ta ekoi manipur gi yam saknai journalism ama jo heavy revision ni miyam ji pena bagi damakta chauba package ma manipur gi damakta law thorakadra haibagi wafam jini masina miyam ji pukning pelhan mangam gadra haibo hangjin kari haibo kasi meras asige manipur gi issue se hoji yam line ni lawi adabani hoji ki sei ani sangsil pa hinjil raba issue ase akoi in manipur north east kakna de indian national level da international level da focus to hobni masti kamai to buna bu hariba common crash thoiba adu foreigner gi issue de sangsil pa gi issue da international gi issue yau hobni chahi ani masi chahi ani se sangsil ba asumba laiba matam sida akoi hoji hariba miyam gi apambadi kaino haina bun tamda manipur riba Parjasina Pamisi, Sahini, Hengelapa, Asida, soap to no problem, soap to have Sidi, physically using separate labor.
separate lere khoi se ko jiki group ani se ajuna khoi ga asida separate oire masi issue si separate oi basi amuk amat lakna ba ha hona ba matamda oje honorable prime minister na under lakni khokni mayam politicians jo hara bu yongani aduga politician prime minister bu ngaujo ba prime minister bu nusi jaba singchu lahaning bari yawngani adubu ai kai gi point of view ready masi ai koi prime minister ra aga masida kamana kai haigi da bono अरे मिसम होजिकी पिकेस लाउबदुना मणिपुर की प्रजा मियामना पेंगदम नते ना आइने थमजगे मरमदी पिकेस न होजि पिकेस नतेबा क्रोर सिंग पिरगसु होजिकी सोल्यूशन अदुदी लेइत्रदी बुदि पिकेस तो अरेम ताने बको अदुना होजि मरु ओबदि मणिपुर की होजि मणिपुर प्रजा पुनमक ना पामबदि अदुगा आईडीपीएस ता लेरिबा प्रजा मियाम अदुगा मी चनी चहुम सिखरबा अदु इमुंग मनुंग पावनिबा असिदि फानगुमना इंगना तपना लेबदुनी अदुना मदु इंगना तपना लेगदबदुदा हंदक प्राइम मिनिस्टर लापियाय अदुबु लाक्तबुसियाय अदुबु लाकनी हरगदि मसिकी प्राइम मिनिस्टर मना लाकम मतमजा कईना अखोय उबियाय अदुबो होजि खोइना पिकेस थदगदबा अमा तौदबदा मदुदा ngaउद लेगदि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सी यम लाइन मणिपुर लाखिने बको अदु पिकेस पिदि मोदि यानी मेसी मिना दो खोइ कनो तौदरसु शॉप तौबिदरसु एक फिजिकली सेपरेट ओइ लेबा दुगा हाईवे दा खोइ अमगा मगा मनी सि चटप यादन लेरगसु चंगसिलगा नोइगे सिगी आईडीपीएस सिंग चंग यादबा सिंगी होजिकी मणिपुर के होजिकी चीफ सेक्रेटरी सु हाइदि डिसेंबर सुआइदा मसी हंजिन हलनी का हाइना सुम हाइरी को अनबर कनो जो कोई मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी सो अरेदी हौजिक डिसेंबर मन जो कमाइन मा आईडीपीएस लेदिबो म्याम 60000 मुक से एग्जांपल मक पिजे गेबो चुराचंदपुर जी विलेज 19 मुक को डिमेज तोखरे लोन मक लेत्रे ग्राउंड ओन उनथोखरे अरेदी मुखोय डिसेंबर मन कमाइन अदुदा चंगचिन हनबा ngangudoriबनो अदुगा मसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लागा नो चंगो हेक चंग याबो पोनतेबा फिजिकली चंगदो मफमसे अखोय मदु ममांगदा कई प्रिकॉशन कमाय लोखकनी अदुबु पिकेस लेरगा सेम्बियरनी नो चंगो खोदो हाबि याय अदुबु पिकेस लाउथोरगा हाइरिबा कंगरुप अनि सियांग उनबि यादन लेरगदि पिकेस तु बिलु लेरोय हाइवानिदा युम सागदि बुसु बिलु लेरोय मरु ओइबदि कंगरुप अनि दो यासिनब मसंगे अदुना हौजिकसि अइखोइना अइ थमजनिंबदि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना हौजिक लाकदबसिदा अइखोइ मागी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लापदा कना थिंगमोय थिंगबदि अदुबु पर्पस दुनेबा मान लाकदो पर्पस कइनोबा असी लागा कइनो मख इनोवेशन तोरमनी अम तोरमनी दुगा अइना सि तोबिरनी ना मान थोप म लावमनेबा लावरमबदुना अखोइ हाइरिबा अखोइ हौजिक सही अनि चंगप ग्रुप अनि गी कंगरुप अनि खकी तोरिबा असी इशू असी माना लागा लावरमबदुना सोल्यूशन लापंगमगदरा सोल्यूशन ला मरवबदि सोल्यूशन लानबकी मा लाक्टिङैदा सोल्यूशन इम्प्लिमेंट हान तोबियोबा थाजहलोबा कइनोबो हौजिक आई लाकदोरे अदुदि कुकी साइसु द अखोइगी साइड लेरिबो ग्रुप सिंसु अदु नखोइ अनि मक्से जि पीसफुली अमो मका हौजिकी टेंशन लेरिबसे टेंशन फ्री होइनबा अमो मका यंगचिनबि याद्रे अदुना मसी हाइना काकम्बो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना इंस्ट्रक्शन पीगिरा मतोगिरा अदुगा यानबा मखा अमदा हाना सोल्यूशन की वे से मोइन इंस्ट्रक्शन तोरगा गवर्नमेंट न थारगा उनबरा नतगा अमतोबरा हाना असिगी सि सोल्यूशन लागदी होय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लापगी बिलु रैगनेबा अदु मलैतरिंदा होजिक एमएलए तराफो एखोय कंट्रोल तोब ngमदरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल तोब ngमदोरिबा एखोय जि सेपरेटली एखोय लेरे अखोई मणिपुर हंजिलरो लाउरीबनी अदुगा अखोई कई कईरोसु मणिपुर हाइबसिदा अखोई खोंग भोग थांजिलरो एने लाउरी अदुंबा तरा अदुबु एमएलए तरा अदु प्राइम मिनिस्टर हौजि कई वाहै हाइगेबो मा थोक त्रिङेदा मा तसेगा सेंना मसि सोल्यूशन पाम्बा मणिपुर बु नुसिरबा मणिपुर से इंग तम लेबा स्टेट अमा ओइसनु हरगदि हौजि हारिबा एमएलए सिंदो मा हौजि थोक त्रिङे ममांदा पार्लियामेंट ममांगसिदा मान तौरगा सोल्यूशन अदुगा इंग तम लेनबा होय फक पाव फोनान बियोबा अदु अरगदि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर लाकदबसे मसिकी कानबस फंगनी अदुना तबीदा कुकी सिंगना कोई क्या लेरिबा कोई ग्रुप सिगा उनबि यादर लेरि फादी मा लाख बिदु लेरोयबा अदु पेशा थादसनु लाख थादसनु मजुदा कोई ngawi यादे मैं माल बिल
crore rexing ani pi haisu ha yum thong khuding gi crore mom pi gi haisu yung pa crore do no krai le do no hanjimia do ri ba chwa sampuda adu cookie singju infan da hanjimia do ri ba adu na te khoi na pamadi ai mi amaga mi ama ai ga le ba cluster to ri ba crisis to ri ba community ni si nung si sanana le min na ba du ne ba madu lambi du di honorable prime minister nam ma la ting ni ma da akoi simbata bani terrorist phagapati no adu di moi gi ko chini madu phagale na ko peace lakdam ne te ba madu di mai moi maran maran tu ni pha ba ne ba adu ai pam di general akoi punam parja sing che ing tam na le him ba do ina pam me me papa zidi mara le criminals in pabani they are not doing any favor miyam da aduna ekoi the mateng favor to na te bani one serious question was adana ning baze here I quote ekoi ki mama ki November 2024 gi 21st November 2024 da in one interview print PV interview mada Manipur gi hanagi governor Anusha Uike sina mahna Haibasi, here I quote, Manhai. People of the state wanted the Prime Minister to visit and they keep making requests, which I keep sending to the Prime Minister office, but I don't know why he has not visited. Manipur ki governor, the then governor of Manipur, Anusha Uikena, India ki Prime Minister office da repeated times, hanjin Prime Minister se Manipur da lakpino ki request to have. But Governor Masana Haibaneva. Karigam the Prime Minister Modi in Manipur, Lucky Driven have a Kangi, but he must visit Manipur Haven. I don't know the Equinasum being Yaika. Madu Governor Masamon request or suit Lactrido, Ministry of Home Affairs, Aduga, Government of India ki policy to one Bamakak. Lay begin in a quite low way. Maramdi, Moigi hidden is in the Amkak Moya Aduna, Madugi Policido, Han Lido Vanina, Adudi, Madugi Policy against the Madlagas the Wanga. Mo government, Indian government, policy, Makaki Makata, Torumbo, or Munina. Lower. Not the vida government of India knowledge Yaudaba, I told the Piraga, Susan work never to never. Government of India policy, Home Minister, Home Affairs, through the or the Prime Minister knowledge, Yauraga agenda, hidden agenda, I don't win in Lowy, Maramdi, Man, Sulactrice. Aduna, Hojik Madugi agenda, Ado, or Ziki, Moi, Pelabra, Madu, Ding Mutunabra. Amoina Kanom hidden agenda, government or Ziki, a shoe group cigar, a quay government of Jaska, Yana Amak behind a policy to do Kaiki Bugi, Nigga Moigi, or policy to Kaiki Bugi, the Mata, Masi, pain the Bugi, Mana, Manipugi, Shushi, hire the Bani, hide the Bani, lack the Banina, Equipazamiam, the low ever. Kagan Masida, Kagan on Masilak, the Maram say. Okay, government, Matamadugi, you would be aware. Matamaduda government party Singshina. That's everything we can't do not table, can't ever. Kay don't lack to know. Government of Indiana, Kay Pambino, have you more come money. Come Baduna, but policy show the Motamoy lacked of an a logic. Okay. Policy show with the lacked of the yam Fatan Tambi, or Fonzinja. I will think Uncle's Land of Laxake. Uncle the Laxaning was who is responsible? How give a Chahi any here level power the result of Bungamdaba, Irang, Havatare, Lomi Miam, the low Bungamdaba, IDP Miam, Amagi Mayum City, Upun, Tan, Tugai Rakanda, Mayum the Mohanjangini, having Manglan, Mangpoundana, Yam the Masagi privacy, Masagi comfort, I think Masagi Kaikum never dignity, might be the kind of he give a punsi, Aduga Masigi, Chaiting, Sigum. Number of Wakanda, I could hope you Chahi and easy to see you, Miam, Mayama on both sides. Who is responsible? Miras Masi, quite saying na Hirakanda, Quigi, Landam Sidangasi, Quena Uriba, Quigi Pium said, Masi Ghost City, Hana, Amahe, Hainabato, Maduki, Subsaba Mong, Atuni Havatare. A quasi devastated wherever. Adum Lamdam Amakakni Havada, Hyman Batoy, Lamdam Sida Lady by Miam say, Masi Santi in Hingbagi Adugumba, livelihood to Fandrabani, Masida Hora Iba, Naha Kiase, Masi Lamdam Sida Quay,
हिंबगी असेंग मरेक महाव करीनो हाइबा होखिबा सही अनि खरे हेनबसे मसी अखोय फंगब ngamdrabani loinana lamdam sida lariba miyam se fear psychosis amada loinamak leirabani akhoi haureiba naha kya adumba mindset sida akhoi miyoiba amoibagi leifam thokpa adumba sapchaba adumba code of ethics to magi humanity gi oiba code of ethics to madu haining ai leitana shokraba haitare ko lam sida larisi akhoi yamna criminal mindset se masi circumstance na compel toraktana adu yamne masigi phibam je wangkhat khraba duna khoi lamdam sida morality si hingminabagi coexistence ki morality dagi hauraga koi punamaki human behavior kari kram yam se loina shokraba moreover that akhoi sida khoi na uri base akhoi crisis se horakpadagi akhoi more than 260 lives already akhoi mioi jani humpu hen bagi punsi mang khrabani mioi kya magi adumba khoi shoinaiba mapunchi chupa amukhanda hanagi phibam da hala roidaba shoinaiba aduga loina tongan tongan ba asu open kya gi chetheng nangrabani yum lising humpu hen bagi adumba tangoi onkhiba saktamado akhoina mayokna khrabani sigi situation mayam sigi mathakta akhoi day to day hingbada akhoi mathau tariba adumba pot kya akhoi free movement leitabana maram oirakanda akhoi lamdam sira crisis leibana maram oirakanda akhoi lamdam sira sida angakpa phangna akhoi gi miyam sina akhoi hingbada cheitheng mayok naribani sigi situation se masi haukheba sahil ani khare hen base mayok daraga state sida leira aba sigi matam sida india madusu karaida india gi territory amagi manungda masumba situation se leira aba masida for a long time phajana quite silent se prime minister na leiro matungda ngasi ngarang haiba tare akhoi prime minister manipur lakani haibagi ano wafam ama adumba unofficial loiba sources singdagi akhoi gi tongan tongan ba official singi adumba sources singdagi haiba wafam lakpase masia ngakpa fawi haiba tare it's not a joke manipur ge miyam na mayok nariba adumba situation singa se masi phagi yoina india ge prime minister na khandra haiba se manipur ge miyam na akhoi chapchana akhoi right time dai akhoi question to hogodabani masi mana lakadori hairakanda akhoi heta prime minister lakadori hairakanda akhoi pangdhaba natraga akhoi hekta kano tawbagi soft corner akhoi miyam na thambagi mathau tade chapchaba right question prime minister da akhoi gi miyam na amatoina akhoi topam thoi asuk yamna akhoi gi miyam sina sangaba matama mayok na khriba dugum awaba mayam se masiga responsible oiba misak se kanano prime minister ni lamdam sida yum lising phu hena akhoi mai chakraba tui graba takraba tum graba adugumba matuda leramba miyam amna akhoi siresida lanjen natana akhoi masisida leiriba idp oina leiriba hingbagi livelihood chi idp ne hingiba life chibu life ne na akhoi na consider tobu yabro just for survival hingba khaki shor honana ba khaki chakhaugi starvation khak menana bagi livelihood amadani miyoi ba amane hingba gi adu ba tasteful oiba life karino khangdraba namdam chi uhaida ba saktam che asuk sang ba chahi ani hen ba se masi ma tangban da phamaga yengaga laaga manipur laiba praja singche masi magi leipak si praja natabadawna akhoida effort tight oiba adugumba side feeling naiba dugumba mieng abada akhoi miyam chibo mana treat toraga na hekta parap lakani ga haira kanda akhoina pungning fen ga doba pot dudi natte mana punamak sige responsible ni haibo apam che thamjage so mana dietary ekhoi uncle na habi ribazi mishimina adagi den yung kai tum takhiba adagi den mayam na wariba mayam matipur da tangdu leita da ba ho sagi punsi gi da ekhoi hanjala pun ngam da ri film da matam sang le pazi prime minister modi na responsible oi haidara gadi prime minister modi dagi manipur mayam na kari expect to wi as a prime minister of india hojik mangi ba ba mangre man hojik lakta raba and if he is very serious now what are we expecting from him kari expect to wi akhoi hojik manipur da khwaidagi henna maru oiba issue singi manungda irang sigi manungdagi lakhiba idp gi issue se masi khwaidagi serious oiba issue ni prime minister must be very serious on this issue idp gi issue se ani issue bada free movement gi issue se indian constitution gi fundamental rights amasu oiriba
article number 19 clause 1 sub clause D gi makhada piriba akhoi free movement every citizen of India sina khoi phangada guaranteed tawkraba free movement ge right se lamdam sida lariba miyamna sahi ani hen base masigi free movement se masi restore to bungam da base masigi accountability amusu masigi responsibility mana logada bani aduga mana masigi chapchaba dumba kenoma wan thokama prime minister lakpa taraga di masi pigada bani ani shuba posamoina ahum subada akhoi ge kanoda shuda leikhriba adugumba militant singse shuda leikhriba aduma militant singse they must be accountable. Makhoi se phasana accountable hengadamni makhoi gi chapchaba size amasung shape phasana check and balance the government ki register government ki kenoda understanding the meaning the chapchana makhoi thamgadamni makhoi gi movement karino haiba se yamna phasana check tawgadamni chapchana madugi accountability maintain tawgadamni masigi chapchaba kenoma miyam da masigi thajabaduma madugi potuma purakadobni ma la pataragadi anmaina fail tawe makha tarakpada akhoi lamdam sida lairiba law and order masigi manungda ngasi ngarang kharabudi akhoi uiko akhoi chingdasu ngasai tamu kenona hemanta na su yam maximum na takpi khre akhoi chingdasu akhoi ge arms khara fagalakma mi khara phaba khotpagi initiative khara ui masi jo akhoi adum positive akhoi ge gesture nena akhoi adum lawba budi yai adum masi akhoi na sina su akhoi mapung phabadi oikhiroi na khali yamna comprehensive oiba chapchaba security ke crackdown lama comprehensive web action plan nama chapchani enforce torpa mathau tai hojiki leriba situation se khudakta calm down torok na khudakta magi systematic law and order ma restore tona ba haitaragati yamna chapchaba strict enforcement nama mathau tabra ina khali adu somewhat magi gesture khara ubase masibudi puning thoganingai oyena khali jingda khulai khara phagalakpa mi khara phaba tampakta gi su adu chapma na pot khara ana mamangda ukhibase si potpudi lei illegal arms me ama possess taunariba aduga arms sing the fire ga sesira chatiba thuiba aduga activities tawriba mayam che masi akhoi chapchaba akhoi under the purview of law akhoi chapchana makhoi sing the proper mathau tai masima prime minister na lakpaga loina na miyam da masi chapchaba asengba kenoma picture ma asengba posa ma miyam da wanba mathau tai sima thamjage aduga makha tarakpada damdam sida akhoi tung koina chatnagadaba chapchaba akhoi kanglu phurup mayam sige marakta amaga gi marakta ningai sangdan roidaba loinamak si chapmana na manipur gi state ki leriba integrity se masida challenge to roidaba integrity da akhoi ngaletan challenge to riba situation se leihal loidaba that kind of environment nama prime minister na lakpa matamda miyam da ensure to godobni to pham thoi mana masigi accountability se lofam thoi mana masigi responsibility lofam thoi mana lofam thok thabak se matam chana lokhidabaduna ngasi leriba pumchai chai ba phim se yorkhibani habse thamjara kana makha tarakpada akhoi keno NRC gi issue border fencing gi issue aduga akhoi MLA BJP da leiba MLA taret haibatare singi akhoi kuki singi MLA tarana separatist ki adumba agenda ama ifong ngangi bse masi BJP party na makhoi gi waiba akhoi keno amagi makhada akhoi adumba makhoi gi MLA sing na sumaina ngang bse masi gi makhoi gi keno duda BJP ge constitution da BJP ge discipline da masi keno chandabra makhoi free handed se makhoi da kamaina pibono makhoi na sumba wafama heta phongna ngangba ngambase masi kamaina tawno BJP hariba organization se party se karamaina tawno makhoi da leiba MLA na moigi high command ge ayaba yaudana moigi party ge ayaba yaudana makhoi ge free will da manipur da gi tongan ta jage ga haiba wasi takno moigi MLA na haiba yaba se kamaina tawno masi makhoi ge manipur miyam da chamam na se kon gado bani ado sita natana akhoi lamdam sida lisan sitna leiraiba Kanglup Masel ge marakta ngak leitana sugumba unkhatnabagi pot ama laise prime minister na manipur lakpa taragadi madugi oiba permanent oiba peace plan ama chapchana puraga lakpham thoi haiwa pham je thamjage ado ngarang na hangi yes ngarang na hangi akhoi tok cha tharakpa akhoi maitai ge civil society organization sing as well as kuki ge civil society organization sing tongan ba level da natraga punna phamina bagi level da as a series of talk cha tharakpa khotarakpa masi dia akhoi appreciate tawe akhoi warmly akhoi welcome tawe
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯔ ꯎꯔꯛꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯃ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯉꯨꯔꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯪꯀꯜ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSOꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯅꯔꯝꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ CSO ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯎꯅꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛꯀ BJPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯅ ꯎꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ in the light of the development of ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ is it likely to indicate that ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯃꯥꯒ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯀꯧꯔꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯎꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯊꯪ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯈꯔ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔ ꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ every problem has a solution ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯎꯅꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯛꯑꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯥꯞꯈꯥꯏꯅꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯛ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ 12 daysꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 12 days ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯇꯝꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯝꯅ ꯅꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯛ ꯂꯧꯅ ꯅꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯕꯇꯝ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯒ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2.5 ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯕꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ
हाइबो क्वेश्चन जिनेबको अदो प्राइम मिनिस्टर से लाकनी हाइबो वफम हम लाकपसिमक्ति अदुम अखोगी कनोदो सीजफेयर की बतम दो पीस की बतम दो नमनबगी अदुम कनोमा मायोल अमा लाब्रा हाइबगी खितंग आसामदी अखोई फिल तवी हाइबो वफम से थमजगे ओके ओके अंकल थैंक यू वेरी मच आई तमो दो लाक्चगे तमो दो लाक्चनी मुसे तमो साइड अनि खल लेयो जिसे तमो साइड अमना प्राइम मिनिस्टर लापो मतदा मणिपुर दा शांति लेरकद्रा प्राइम मिनिस्टर लाबो मतदा अखोगी फ्री मूवमेंट लाकनी प्राइम मिनिस्टर लाबो तुंदा आईडीपी मयाम की हाउसिंग स्कीम ग तोबिरकद्रा मयाम अमखा के सुम पॉजिटिव साइड के आशा मयाम अद प्राइम मिनिस्टर लागदी मणिपुर दा अनोबो गवर्नमेंट अम लाबा अदु एरगदी मियाम दा हेना नुंगाइबा एक्सेसिबल ओइबा अदुंबा अखोगी गवर्नमेंट अमगा लागनी मयाम से नुंगाइगद्रा हाइबदा चिंबो वांग मयाम अमने हंगिसे अनदर साइड अमदा प्राइम मिनिस्टर लागा अमित शाह ने हेगे हाइबा अखोगी कुकी सिंगे परमानेंट सॉल्यूशन अमा डिलीवर तौनी हाइबदो अदुगोमदा अखोगी खितंग इंडिकेट तौबा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट गुम लाकद्रा आइगो ऑटोनॉमी गुम लाउथोरप याब्रा अदुना अ लॉट ऑफ थिंग्स करी तमो कमा यिंबे हागना निमक्से अखोगी प्राइम मिनिस्टर सी माना लाकांदा मणिपुर दा तंगदु लेता दा अखोई लेता बा फिल्म अमा लाकनी हाइसे अखोई थमोइदा फाव ओके करीगिनो हाइतारगति माना मागी अतोंग मत लेपगा लाक्तोइनी को अमांग मत लेपगा लाओइदबनिना मा लाकनी हाइतारगति मणिपुर इंतप फिल्म अमा पोरानी सिमा मयाम खंबिगदमनि को अदि मयाम दुंगै कापनरगा हानरगा फुनरगा मा कंगनले कांद प्राइम मिनिस्टर लाग लेप यापन्तेबो अदना मागी सै इंतप फिल्म अमा पोरप यारे पोरे हाइकांद मा लाक्तोइनेबा अदि मा लाकपदा अखोइना यारे हाइसे याय को मणिपुर सि यारनी ओइरने सि खंगनेबो को इंतप फिल्म मा पोराने खंगनेबा नत्रगा मा लागा हे हालपका चरगा नोइ कामनरगदि मा लाफै कै कानरिगे नत्रो अदुइ पोतु लेररोइ हाइबनेबो को अदु लेतकानदनेबा मा लाक्तोइसे अदुना मा लाफकी मतम मा माना लेपकपसे सिउ तारगदि चप चाना लेपिउ हाइने होइदि को जुलाई की तांग केत लाकेगे अदु तारगदि अखोइ मयामसे इंग तपक फिल्म मा हजनबगी लंबी अमदि लेरे हाइसिमदि अखोइनि यामिनबम संगेबो को याम लाइबखबा मणिपुर की कनोनी म्यूजिक पॉलिसी से को अरे गसाइदा अखोइ जलाना हाइबमगा आई खितंग चाना खितंग वाफम लई आई मोनी मसी से उजासी उजाना पाम मा लेजंगमनि को अखोइ मणिपुर दा अखोइ कनोना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर मतंग सिदा मा याम साथीना मासोई को लाली माना रेस्पॉन्सिबिलिटी पुगदमनि हाइसे अदुग मतंगसु आई दम हाइजगे को लई मागिसु पुनिङै मसाक लैबो को अदु तसेंगबदि मसी टेक्चाक पुनमुक सिंसे पालेबा गवर्नमेंट न पुगदमनि सिंनि को अखोइ हाइदु जमनदि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर नाकपनि थौदांग हाइसे कनानो हारगदि स्टेट गवर्नमेंट तुने सेंट्रल गवर्नमेंट पाइदि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिदि लोन स्टेट लेजब पोट अमनेबो को मदु नाकप ngमगिदबदो मदु कनानो अदु टेक्चाक तु कनाना पुनी ममांग गवर्नमेंट तुने पुगदमनि sin niom ni ko se ai haye se masi logi larik mayam pha su dum yawdam ni ko aduga prime minister na kai de lali waja zalang mi sang ni ko yak tu se prime minister na kai lali khoi mayam sauri kai no haigadi kasagi manipur da constitution crisis ama leigre ko nungmai pai ba mayam ma phongna adum sapo i ko swaida dum udami ojik ta thoki bani ko hoi udami ojik leigre na uniform set ga imphal gi lambi mayam da sali natra कंगला दा चली नत्रो अदगी सिंगी सु समानै कुकी सिंगना सप्प याद मफम लेते डीसी ऑफिस मांग दा फमग लै नोइ पार का दुम लोइ लै नत्रा आर्मी की के मनाक लै कैम हाइदि नत्रो देन अदगी दि कमाइ तोरे ngसागी मोरे द नत्रो आर्मी की कनो की असम राइफल केस पर मांग दा नोइ कापसिन दगी तो बम थमजन बदो उरिम तो लोइ बदम नत्रो मतम दुदा माना प्रेसिडेंट रूल करेगी थमदबरो सिनेको थमदिदुन तागैदि कैनो अखोइ मणिपुर से माना मिंग चंगे हैब नत्रो माइगा सोबे नत्रो दुदि अदुदनी अखोइ टेक्चाक्ति माना पुगदु काइदनो हारगदि मतम साना मणिपुर की इरांग से माना लक्षण लब होनगी दे हैबसे थादोग थमगी हैबसे मशी मागी मराल ने अदुना माना करिगो मणिपुर लागतारगदि जस्ट ए सिंपल वर्ड अमतंग हाइजगे को कनो अखोइ की मिराज को आइना हाइजनिंग से माना पब्लिक दा मा लालेन मान एपोलॉजी तौगदबनी ममदि कैनो मतम चाना मान इरांग लक्षण गिदे मतम चाना मणिपुर कैनो से कंट्रोल तौगिदे कंट्रोल तौगे हाइ तारगदि ngasi की स्माइना इंग न तपना सिंग पुरके हाइ तारगदि मतम द पर्सन रूल से थोक थमजलमगा
swai tom ta ka di khoi kayam thuni rang ki nim ngani natra kain tau hidab natro aduna mana madu ki asoi bado aduga den BJP se mayam khamgi roko state ta pai baso BJP center ta pai baso BJP double engine natro double engine ani du collapse sai Manipur do oye du sin tai tro aduna mana public apology amakak se mathau tai krai da no ma bu ok to je kangjei bung do ok toira konung mamang do ok toira krai do ok ge madu da mana sorry ai lan kre haib se ai haibam thokpra na khali ndi mana matam jana mieng sangi da bagi dum go hai je ko aduga taseng bati state ki magi maralni aduga khoi na haida matam jana PR thamagi irang lakshan da bona gi da ba PR bo last awada yeng mai yeng halaga thangmai torga moi party mayam da torga ro ngamak ta kan ro thamag du di ka dung no ni natra adu di loi lan loi ka da la ko da mane ko sine ba yaksang loi abe thung thungum jani da hana ba loi ka no da tum da ba loi ka no da ma magi boundary khai do ka loi ka no da adu gi ka no gi PR thamag ka du no sine da adu kitang ngan thamug da ko da mane ko masi ai na hai bas nate masi supreme court na su adum hai ni ko Manipur gi loi order si loi ren salak sare hai tro loi fail oi hai na tro ba adu ta tum ikai ba yara ba pot amane ba ko mane do congress ka men oira mune natra amte kamai to ko gam tieng bio congress ka men oira mo ojiki sida kan da pai ba ga men mam si oira mo ba ko huigi andhra pradesh ka tor mam si oira mo ba ko an thugai ne nam thugai ne ba ko natra kolkata gi rep issue du adu lok da thuai to PR lak pa ya ba film da le na sina tra ba tawri se aduna shingum matam da mana soi gi ba mai mi kan na mo na ba da soi gi mam do akhoina yeng ga da ne hojik so Manipur ki issue se kamai to yeng se ko yam phajana ingne tieng ne se kan men se ko cookie singna kari pa mai tai na kari pa mi ani khang thang du yeng na se ko cookie singna pa mi separate administration natra kana union territory ma masi hek na tinga de khoi wari saroi natra wari dum sai ko adum sai oidaba ngang mak tane moi se ko oidaba moi si moi mu khoi khoi masin da oidaba ngang ba ngamba khoi ta hoidaba myam tong ngamba se moi si oiba ko ado khoi hair gum si ado moi si kana na haibo si kana gi dimano mira si kana gi dimano hai tar ga di demand se people's ki demand na ti ko suspension of operation da leide ba kangbu do ado ki demand ne shi demand ja khoi da khamne ga do se demand se people ki demand ate separate to ba Manipur ki separate to ba Imphal ki separate to ba demand se atai ki demand ate shu gi cadre singi demand hana ki lan si da ki class si da shu mayam se phajana involve to we se khoi loina khangi India ka men so khangani Manipur ka men hana so hairama ba pot amane ba aduna tro su sa rok ti se natro adu war kadi moina pami kari pami Manipur da ki akhoi gi separate administration phangba then union territory semba then adai akom badari ka dore akhoi nation nama semba cookie gi nation nama semba si pot ma mangla na ma leyeba ko si kala gi mangla no har ga di lalho bani ha kulai pai bani ha bra India dari nong tan ngai kap ki daba natra adu misam miam hat ga kulai pai ba adu madu su India na loi ba kangu do madu gi mangla ne ko udoi ko udoi ni ko adu ka songi Maitai singdi aina maitai wa mate ko maitai di ngak shawgi pangu tona bo ane ko ar maitai gi di kaino ha ganda akhoi punna akhoi idea of Manipur se nga ga lemin na badu ne ko Manipur ha wai se Manipur se adam Manipur na legeda bani Manipur mut pe yaroi Manipur mangan be yaroi adu Manipur se mache ta be yaroi ha post ne ko ani si am kene ko ani si kene bana maram war ka da ka dore wakal sanarti masjid ne ba irang lo ya dise irang lo bi adam se kaino da Manipur da maitai gi di kamai tore se hana gi ko thong si noi gi ne Manipur se song tu hek tu gairo ko habi se thaja da ne ai la gal da hari sini ko ai hai sini Manipur se song tu gairo ena phong na da masan jin da hayo ai na hai sini BJP na Manipur kan da India government pai ngi matam da noi gi Manipur se song tu he tu gairo ena mana promise matang to matam da mai tai di ingi ne natra adu den cookie se upai tamni ingi ne cookie se mayam khabiu ko noi khang rak tani moi di mapu si moi na yeng kan da yana ba sap ka u ne moi si ko ad moi na yani sum injali ne ko ad India ka me tumin leibi wa ne ko tumin leidu kai na ka da purpose khar gi ne ad purpose to panargum se project ko project ing ta ma lang na honar pani na aduna cookie bu le thage hai tar ma natra su da sapi tha ta natra lambi thing ba hai dana lambi thing you se kanana thingi no khoi dum khangi nadra thingi do sudo lekhayu sini khoi sudo lekhayu sini noina sel pir natro sel pir thai natro thai ba phasa to thai poto adu do lokthu thak thalalu
matam khar thadalo ko su abrogate to haibani khoi haiju ko Yes. to aduga sap saba logi oba thawak se lokuk kene lokal oba ko su kamai to gem tiu adodi cookie markta naitum tage so hairaroi union territory semge jo hairaroi ado misam miam se adum loin mu sinana adum leimin nabi yaba ngak tane ba ko yaba ngak tane ba aduna khwai dagi maru di kaino mu lui pai bani kulai pai ba mu na pai gram tro emili mu ma khutal lei natra Yes. ada police miam so oh inboxing je mu ma khutal lei dong taw khre ba sikti natra Yes. mu gi separate oi ba pot ama dong na lei re government ling bai mong dum dei natro natro masikara no hakada india ka mena sum yeng nei bana ne ba ko lei pa ki lo swai ngak pro ha swai tham bro sine ba ko khoi na haina adu ne ba ko khoi army mapang kan ga army kai charge crack down to win hawa jain pro kari gi tong dagi sini adu tor ma ga din har nongoi lokal bulor ma ga din har lore ni na lansi na har lore ni ingjan nari sidi nongoi lokal lo misam miam da nongoi thamba yade misam miam da nongoi bu le ba crime makhan crime thokani natra tawoi do mayam ma tongnar kani sinatro khoi sa sun tawduni sengtu ega khotu ega lale haijo ga phore ga khole ga ama tawre ga natra nawai tawdro ma ko khut taw mayam to hoji hangri ji ure dana nongmai lekte toini si kanga da me ko si yega da me khoina Power lies in the barrel of the gun. hoy aduni tawrin je aduna akhoina sigi lan se khoina india ka menta sawi prime sa sawi ke na kada nuina legham sabam pham du leide da no sum thadok podagi manipur da irang sum thon mani adu ke dogi madugi maram du da nuina khudong chaba kai gum khat phangne na pari do pa ganu humdi ani dugi awa kano si yemo bako ngasi akhoi kangbu bana thamoi so hoba aduga nangi citizen ma ma siba natra aduga nuina kai no sum phangne na pa le gadi kamai to gna khoine india sin yani ngakadun ha port ama no khamam thoye bako aduna si phamsi laka dani akhoina अखोइन नुंगाइतब मयाम लेरमबदो हौजिकति तमना मोइसु इंडिया का मेसु वखल तारकपरा खंगे तम लेसले हौजितको इंगतब फिम पोरकना होनरे अदुगा देन गवर्नमेंट अमा अथु मतमदा लिंगनना होनरकद्रा हाबदी ngसागी कैनो हाकादा कैनो सुबु लाक्तारबा गवर्नर सिबु ओनली प्राइम मिनिस्टर सिबु मणिपुर दा लाकने न मतम लेबा लेपगदी पीआर लेरगदी गवर्नमेंट लावैसे मान लावैसे कोई सरक मा कोई खमन तमो सिदा अचोबु क्वेश्चन अमा लई मयामना हंगनरी जे if prime minister se visit tau taragadi is it aikogi government semtagi mamanga lakadoribra natragana government sema matungda lakadoribra hai yam interesting oise ta mon khomi sidani ko si question se ta mo kama address towe government sema kanda lakadami government sema kanda lakadami maram de yam lu yeba ko democracy sida miyam istagi hena saw bom telekti ko miyam lu yimina kadami ko democracy sida kogi magi king je kana no miyam ne ado suspended animation natra aigi voting right moin mat khrabne constitution da budi yai harakani ko matli ne ba aina vote piraga miyam gi mute also akoi maya bu nungai halu hari ba emele miyam thagi ba mayam do lokap ta thamine baji natra lokap thamin suspended thamine tro lokap thamine tro adugi government to lokap thamaga mananin thau ene sta lake di akoi kamai ya do no akoi miyam ne yaroi ba madu ai bog yong na boycott tong ne sin niom ni ko se aduna ai gi hanagi popular government ama link link batai ko akoi sagi mute sing na voters na pigi ba right to na ngaki ba state ki lenga ka ba phage pho pharo tok sunu phatta ba du di kai no masagi akoi na vote ba hita to intro soi na tro huran ba masim so ohele khala se ko huran ba du kana no ohen bano ha tare akoi voter mayam ohen bane ba ko afaba ba ohele dana akoi kana na hapano akoi na hapane ba masagi afaba du akoi na khan ba di haite natra akoi masu moment kha sang porpa ageno sa na sa ba potu te na wane na pai ro ga di adum akoi sidong tro si na tro aduna wara su wana hada kisim di matam ju tesele ko kana government popular government ama lejarasunu aduga mathang dagi di akoi vote piba haiba matam boye ko vote piba bo haitraba ko mina edum oire akoi mina edum oine ko lupa songa da akoi pangbang ama ba ko nang adum sahi manga adum pange nungui maru mayam masani natra adagi nangi nayi mai thagi ba yai ama togi ba yai ko si khanga da bani aduna akoi manipur da wali se kaino ha kanda lusing ba leite ko lusing ba matik saba lusing ba leite toine ko matik saba lusing ba leite da ke dore akoi economy jik lore da toire da je kangluk irang thoye natra kangluk irang sina maram or kanda akoi state ki economy si toire je natra akoi khwai kam thengna laira ba karam ba laira ba
India ki state pun mak tagi akhoi na kwai tagi oin lai ra oye ba ko akhoi si dis tagi hindo yong highest inflation money development yong development ni yeng se ba ko akhoi na sonang da Southeast Asia ki gateway ni na South Thui na tra South Thui na tro the da Trans Asian Highway na haram ni tro ujing Mizoram do hong phim le na tra train mi border bu sem ba gi aya ba pi re na tra sim gi do re na tra survey loi re na tra ado akhoi na kari cha ho ni sai da ha noi maru sara ga le do no tro noi maru sara le do no tro singa le bak cha le ho do na tro Sini, akhoi economy plat loi se si akhoi hawal da ba yati aduna prime minister gum ma la kan da akhoi awa ma se batam chapagi oina ko hon ba yana na ba lambi ama se akhoi hayaw da ne ko kamai to akhoi si kendo si phagada ge no government ki thabak to bosu yati loi tat kre na tra yes am ta kau ki re private farm da thabak tong ne ha ma leitre private farm zi di private farm di tu horo da mo dukan kya thinga ge yo pona bazar hong kan da akhoi tu le jo ne thar ga yo le tham thar mi am ji yong dukan thong da hang de natra adagi den masagi dukan pham mayam se akhoi kayam yo le ga hang de ko khulang hang ko ro hang nari ne natra pot am khak yo la bra hang nari ne sigi phim da lei ne ko ase kai no har ka da si yong entrepreneur mayam le rami leiba mayam do loi lup khre natra ade khatang mapan phabadu na sen khre mapan da karbar tong ne la lol ne na ko adagi mai te si tungai re hana gari luijaram ba mapan sa sa mayam loi Sahi kaya na kung kul lay siya. Gari driver lising mali. Ha, ado na. Kasi mahadon karam ba na hujik ti super under re. Nadra. Si film lay re. Ado na. Ako ki state ki economy se. Sida lup pag lay se. Koi takot na bagi tabak se. Kanana tawdo na kanda. Central government na tawani. Ado ka din. Puksil sengba lusung ba madi Manipur da Dakar. Oy mataw tay. Sine may tabjaning is. Okay. Ado tamo kari happening in next chief minister of Manipur da Manipur ki senior journalist tamo hemanta na kari happening. Manipur ki chief minister se. Next chief minister se. Masigi si akhoi hadak study ai kaimta hiding dre warning ba mo oijarasan ko warning ba mo oijarasan maramdi akhoi moi loina mak phatabati nati afaba sudum yawi ko aina madu da comment to balui ko jing matam da maramdi aiju oini na aina hapang ba sunati aina tho hairo another sumra ko aina tho hairo adum punsigi yekna ba kem lakani adu sokpodi aina haibu ngakna khanne sunati natro ar sokpodi warning mo oijarasan adu mathang dagi di laipak miam se khoi voter mayam jing se wakhal tanarase wakal taras kamai tarwa ko yi lucing ba kana ohin gada ge tamo kai gum khara da biro mo kai no handa ki la ka do chief minister si am responsible oi chahi me hena leiri ado tamo no puni ngahan hai re ado kai pi bi awni hoi mot am di tamo bi aina pam jabai wani ko akhoi gi character moral character se akhoi gi afaba fajaba ko mamdi kai no hakanda moisi akhoi gi kaino ki kare hectare ningthau gumbani natra ningthau gumbani ningthau si lamchat chajat phajat ga di yati ko ngarjana viral chapa mi kangu jingje khoi ai pamjati ko moral character phajara mi pa sima ko then atopa amana kamai to ge bo ngasagi magi haibase kitang thadok ko magi ha kitang thadok ba aduga ai se miyam gi ni ko haibase miyam ai se sikhan ba pa number 2 aduga then Manipur da semisa oiduba mi se maitai gi semisa thorkanu aina haini maitai gi semisa thorkanu haibadi maitai thorpa yai maitai khak khal thorkanu khai ko bangal gi su yengo naga gi su yengo kuki gi su yengo adu amatani khanba ngamba semisa thorona ai ahum da haigina okay yam tena tena yam tena ta okay adu yam precise ni yam bazar ta ko thank you adu ai tabak amakle okay tamo thank you very much matang ai oza mai bondarak sege ekoi gi matang gi chief minister da fawa ekoi gi advice kar pir me ko tamai mandana ai na amuk oza mai bondarak saning bazina congress party gi mai ke dige haba tare prime minister modi visit manipur tau haba zi press meet not less than press meet and press statement ex account ta thagdor pa congress ki makok thongbu chung basing rahul gandhi dige horaga ekoi then ekoi gi AICC gi leader am oiriba Jairam Ramesh yam frequently haibaze mahakni adagi den Manipur gi MP ani maroina oza bimol akoijam aduga doinana oza Alfred Arthur Congress ki makok thongbu luchingba mayam jina Prime Minister Modi ne Manipur chatkadabani habase sigisi not less than aina ngasai sum count torombani masing se kaya rakumba higher ge accurate oine precise oiba number of PC ke na no less than 50 times in the last 2 years अखोगी कांग्रेस की माइकई दगी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मणिपुर चकदो बने हैव नॉट लेस देन 50 टाइम्स हाई ग्रेड
ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯏꯃꯔꯝ ꯔꯃꯦꯁꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠꯁꯦ if not the longest ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ PR ꯊꯕꯛ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ 3 times ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ Prime Minister Modi should visit Manipur ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ every time when he gave a press briefing ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ the latest say Jairam Mr. Havazi was here I quote mahakna hai when the going gets tough the self-styled tough gets going the super premium frequent flyer prime minister sizinaba adjective mayam sini ko adverb sing jine the super premium frequent flyer prime minister is off on a 5-nation 8-day jaunt hai manisida adu makhala herposina he's running away from at least 4 issues that are agitating the nation india ge khwai gi chaw maru iba issue mari se hundu amaga ma se chen gi bani hai issue number 1 se sida hai base number 1 se ni mayam sida hai base Manipur which he has not visited ever since the double engine in the state got derailed and ever since the normal life in the state has got totally destroyed masida here I quote congress ki budget ko masida hai base prime minister Modi na maru issue mari dagi mani india da khwai dagi chawba issue mari dagi man cheli haveni masigi manungda khwai dagi ihan han da thami base Manipur da double engine government si na Manipur ge hanagi leram normal life se pumang manghan graba matungda amuk phaw visit tawdri haveni yamna satirical oiba yam phrasetic amakhakni oza congress ki maike dagi congress kama yingbi masi koina yengi yapse miras koi congress ki group singsina hojike opposition leader Rahul Gandhi amasung Manipur gi oina representative outer representative after aduga khoi inner gi representative khoi MP angumchak bimol mukhoi sina Manipur da Rahul kanage prime minister visit tawhan ningliba meaning asi khoi praja miyam khanggadabani duga congress BJP gi prime minister su government of India ki prime minister su khanggadabani maramdi congress na visit to have chumne gi la o have ne teba ma la aga solution pu o have ne ba madugi ni ma kauri se maru be duni ma la aga di something mana promise to bada nataga ma la amdai da solution si sob to no hotna ngani have si congress party sina thajei ba ajuna as the prime minister ma oina hari issue si am chawrba sahi ani saksalriba asi issue si sob to no ba si kana amatu uba ngamdre except prime minister natana masi kai gi no bo home minister na 3 times 4 times visit tore masi visit torbagi bilu si ukhidre aduna ni prime minister oina la agadi so something di koi sob to biya ba we amka puthor ongani ma hairam gani adu hotna gani habsi congress party ne thajei ba mai thajei ga kauri si kai gano congress na kai gano prime minister visit to view na lauri si kai gano political advantage lo ni ai lauri banate ba Manipur si ki praja na hojik laiba praja kangrup ani gi crisis asida misi mina yam laiba aduga mayum mekai thadoraga mayum mekai leidraga chenariba imphal gi senki ba Rashtra police terapa asi awama punamak asigi shop to binaba kaubane ba masida congress na advantage loning kaubusna te aduga congress na kaubari lai habsna te la pula agadi masi problem shop to gani ba thajaba makhada congress na kauribane na ko lawsi aduga Jairam Ramesh na hari bisu masi problem shop to ningbai demakta masi ekoi prime minister si visit to view habani aduna hojik leidiba issue sida kai gi demakta hari do outside the country to pada satliba visit to riba si hojik hari do miras na hari do ma issue mari khak hundo amlaga ma thaina steli habse masi gi face to ba masi gi
loisin haningbagi demakta madu haibaneba isi issue si loisilam laga ma chatlaga di yam phai adu masi issue akan mari si leina mana thawoidena sakibo hei amfo haidena sakibo si penal tebagi moigi demand adu sapi abdu chalakterga chop ana theina topa sapagi madugi pen debagi kholau laubnina marum lowsi aduga aduga hauji akoina yingmi yabse congress na khakna hybrid nataba parja miyamgi punba aduga prime minister gi la haningba lauriba punma ase masi fu hajik lakani haina la national paper da to aduga officially natrasu hoji hainare kay kumba masi asing mak la aga solution la ke ha ga ai na katang ai na sa government of india prime minister na thok ting mang da minister of home affairs na pa khat ga di he na phag da am ka ai na khanja bam ka ai hai jage maram de hoji hairi ba prime minister lak ba gi mamang sida ai khoi ahan ba pa khat ga da se ministry of home affairs na masi manipur issue se solve to hon na ba gi da prime minister lak ting mamang da solve to hon laga aduga problem se solve to hon na ba gi da problem se solution am pro na ba gi da moi tasing na pam la di aine to honing ba am kak le hojing separate administration pi ga da bani haina demand to ramba civil organization hojing le diba kutu ne ITLF ne aduga MLA tra ne mokoi sina kanna akoi manipur da akoi separate administration pi ga da bani adu akoi manipur da akoi punma pam drena lauri bo khongi bo punma ase masi government of india na kamaina tackle to guni adu matamda adu khwai du luwa mana hojik se MLA na su aduga ITL na su kutu na su masi separate administration demand si moi tokre have authority moi gi issue se akoi na paijar roi aduna koi shu group to oina sinare na moi miam lawkeba adu di shu da sinara banina harga di shu da sinara banina adu di hojik toriba separate administration si shu na mu demand to patare government india na aduga government india ga shu ga yana kiba adu amal leibadagi madu ubadagi akoina kenagi shu da leiba akoigi keba ps hawki haibra mana akoigi demand si soire noi si solution pb gani hana government of india na haikiba yana kiba ubado aduda moi do ina hayal chi na hariba emele tarane ITLF ne kutune masi singsina shuda sinabani na koi lojare aduga di hojik si madu uraga di adu di madu yana makha adu da hojik government of india da age haining se adi ITLF to request on nge daka oidre government of india na akhina emele da hayin daka oidre kutu hayin daka free movement of thing ni se shuna thing bane da koi low yare marandi 수 하리보 organization civil organization 진가 MLS나 신나크래바 어디 허직 짠들이제 슈는이 해버니 어디 슈기 agreement government of india가 도너리버 파티시나 그게도 또 free movement 야 팅리브노 하이나 그 머니푸르 파자미암 로버 장아이 파든 로버 쌍해바 마시니 마시다 government of india나 prime minister lakpada freely mana aningba government ga pamba ngangal ningnagadi masi government of india gi makhaleba minister of home affairs masi athuba pa ka ningi number 1 number 2 da kamai to gani habam tamda matamamada cookie singi civil organization sing doka cookie ge MLA sing aduga mohoina hakiba male akoi kai ka sumasi solution akoi da separate administration pigani hana haidri faudi hariba community hauji metai community ge MLA aduga civil organization singa akoi phamina ro ena haire aduga di hariba prime minister na manipur lakada bo orgadi masi minister of home affairs na masi umlegadi yara roi adu edi hariba metai ga MLA miam aduga ki metai MLA miam siga punna mu phamnaraga masi prime minister ga pamba si re aduna no koi pun de ya de minister home affairs na atu bo madam da prime minister visit to ding among da phamnaraga 60s MLA se phamnaraga home mission yauraga masi solution proper number 1 adu matungda akoigi hojiki isina maitai singi group siga hojik civil organization singi masi koraga no kai kai roso akoi
ingna tamla lemina patare aguna kai kai so koi separate administration ase koi government india gi makha da koi nijarabani ado piba pi de khang de koi de ingna tamla lemina rasiko aina civil organization sing ani issue ministry of home affairs na leaks la ko no instip toroga umuk phamina ba masangi wa prime service mamangda aduga ahum subadana kamaina togni habo masi prime minister na lapada bilu rehensi haragadi hariba infandegi kuki singna senkiba mayum makai thador senkiba aduga maitai singisu swastampurda mayum makai thugai biraga senkiba asigi anigi se koi sinau maitai singsu prime minister lapada solution pur ani haraga thajaba taragadi ai kuki singna mayum makai thador sakkiba miyam ase ai infan halak piro haiba wahi si han number 1 number 2 na kuki singsu kai su swastampura koi sakkiba maitai singse sigi issue misunderstanding thok sakkiba mai makai le to ba singse hanjilloga mai makai le to ba singdo mo sagapada koi su ing ayepa le roi adu government india na backup da masi resettle to na bagi de backup puna project to yum sabi gira ma to gira mas backup da koi objection le roi haiba se masi ekoi home ministry gi makhada ekoi makoi punamak si yanaba mapurok matangai phadabra aina thamjaninge bako aduna masi lapom tamda akoi hojik ekoi ne yengbu yabade masi gi issue lapom tamasida aduga ekoi ga asai double engine hermodo double engine matang sida koina yengbu yaba mkhangna handak ekoi gi Ahmedabad gi England chatnaba thawom dunda engine ani mo fail oiga engine ani fail to bagi mi sani 224 ra 260 ra mo sigre paja sire ba kai no sibno engine fail oi bagi engine do singa amakha fail oi ramdi phagda ba ani mo fail oi bu sire paja si sini hoji so akoi paja mi am jo double engine hairi ne ba double engine so bagi mi sani so sire aduga mai kai ro makai re to asineba aduna masi maramdi ekoi siksinna tobana sungani ana prime minister la pasi chumnagi mere visit tobuduna te manipur parja miana pamri basidi manipur parja punamak na pamsidi mana la dringe mangda haiba issue singse aina hagi point 1 2 3 4 so hagi point singse government of india na instip lorga home ministry na instip lorga paikat le haragadi soidana india ga prime minister mana visit to bom tamda solution abade soina la anebo koi thajabi ai ke mambasi paikhat traga ani mokki crisis lai basi yana na badi puro traga just ma visit to buduna di ai di akoi gi awa tari puna mokki solution la kan hebse ai thajade aduna masi kai ke orsu aina manipur gi parja mo oina akoi government of india gi oiba ministry of home affairs or prime minister visit to gani haliba punamak asida ina request to janingmadi on behalf of manipur gi parjamo ina taseng na masi to 2023 da thoki ba issue sidagi hojik misi mina am le ba adu akoi physically separate oina hojik le ba myam se akoi inga tapna le minna na bagi damakta masi parja myam na support to ba masangi prime minister na thamoi singa lakda agadi myam na akoi cooperate to raga ekoi magi visit dogi meaningful ohen ba sangi aduni meaningful ohen chega di hariba mi amadu ekoi moi thamo sena madu mi am punna yanada ba phamina bi yadriba chak thok chasin yadaba punma adu yahanba makha pole adu egadi koi masigi visit dogi meaningful legine na 18 masida hayu okay yam noise oza ai mathang se uncle jala the couple of question lak sake ya han bigi oina ai sai tamai mutna thamgi wafam do eko who is responsible hai ma tang da ai eko uncle gi wafam da kitang defer to gi do kai habini khoi ge dangwa hemanta na ke pibi bo observation che masi adum nakalam rom da chap mane nai dum lowe adu dangwa hemanta na harisina ako huziki state se yes state sina state must be responsible ado
state na responsible si oifam thok paneba ado prime minister na responsible oigadabani haire bese si tamo hemantan so dum haibiram miduni kai gino hai kan state ki mage tawgadaba power and function se masi day 1 2 swai dege hauna prime minister ye court at tham greba loina ko maruina akoi state sida lariba akoi kano se article 355 imposed we hai tawde hai adu ye question ma lekhre adum masi mapan thong da phongdok tragasu manung da di imposed we hai ge pot amadum lekhre ani subada security advisor tharakre ahum subada unified command lothokre ani state sigi tawgadaba mage state masana paikhat sagadaba magi oiba maning tamba magi kano se mongonda piriba constitution na piriba magi law and order maintain tawna we hak puna makse mase center gi khutta loina mase hana paisalaga thamkiba maramna asuk sangba matam se violence lefandana lerakhiba aduga leriba situation se restore toba ngamdawa peace and normal se restore toba ngamdawa aduga restore tawna bagi yamna concrete oiba comprehensive oiba yamna speedy oiba thawak thoram sing si ukhidaba masige mathakta prime minister sina state sida achuk chauna burning oira kanda masigi wafam che karimata concern oi bidaba lakpidaba loinana kaigum matamda akoi parliament yamna kanna khoigi akoi opposition ji mai kai dege amadege vehemently masige question se pressure la kanda ga phongdok pa yam real oiba magi wafam khara daga mana hai kiba akoi hokiba previous time da sahi manga taruk chatkiba atopa kanglu phurup singi marka thokpa balance sahi manga taruk chatkiba yawi ga hai masina na koi na manipuri gi balance sahi manga taruk daita yaudaba sahi manga taruk chatlan lasu chatpada madu normally adum chatpa yaba atamamang chakrimni si adum chatpada sahi manga taruk kumba adum balance sathala leibada question adum hangnatra su yaba si normally manipur gi diga haiba gumba gi mongda manipur de khun kharaba hana sunaba kaino to asi moigi hainabi ni lutong da yaukrabani ka moigi di si su adum be mongda communal economic conflict ai manipur normal ni ka normal ni happy mong da to si accountable logadamni moral ground ma accountable do pham thui hawa pham sini ado ani subada ai ki question je khari yam edunan ai hangado si situation ko khar te na phi ro pokum je ai ki manipur ki mp bimol akoizam haiba tai ai ki oza bimol na thamki ba wafam amani ga picture ke yam gre prime minister modi gi matang sida manipur da laktabagi matang sida man haigi bazi in his first inaugural speech sida man haigi bazi when the prime minister opened his mouth mana machin bang je hangdorak taragadi I will shut my mouth and haibama ani subada sida ekoi 28 Jan 2025 ta haigi bazi Manipur is a case out of mind and out of sight prime minister ge out of mind su leitraba amaso out of sight su leitraba amane haidana yam ironically satire amaka jibe amatawi prime minister da adagi then very recently mana ekogi nate sina ekogi home minister ive chithi amadani prime minister na karigumba mahangna soiba khara tawgre habasi accept tawba taragadi pass is pass aduga let us finish this aduga mighty people sing the sungsoi soidana they will come forward to resolve this and man haigi kari habini ausiki mp bimol ge ausiki wafam do khoi ahan ba magi parliament mana piba kanoda magi speech to the pangiba wafam ni prime minister gi machin je hangdo adi ai gi chin si close to ke habdo mado yam remarkable loiba prime minister amana in laipaki prime minister amana manipur the burning oirakanda magi machin se close to ga leibase masi si akoi gi laipak sida leriba miyamna masigi question si taunabagi damakta thagat khiba aduma mp amani haibada manipur ge miyam punamakna apenwa phau khiba adumba question amani haiba phamse madogi mafam du ta thamjage madu hangpham thokpa question ni prime minister na masigi responsible logadam ne habse in short maduni ausi ki question si ge asengba ka wan thokse okay aroi bena kada lakchani baje ai ki kali kuma prime minister modi si lakani have ki thajabu julai and say if not the longest but it is one of the longest foreign visit ni nipan mapan ni gumba changba visit amakak ni leipak manga ni unaram chalam gado buje masida namibia dagi india da directly halakado bani masi probably that 10 natragana that 9 sida halakado ba khongjat amakak ni na halak taragadi amuka aikoina fangiba national media gi news report sing da hairabadi likely second week natragana
third week haibani second week sidi yamna tension le aduna third week phawbada ekoi July gi hojik chetliba thasimukta da lakani habigi yam chawna thajabase phongdoi ibasigi magi ground evidence kara leidi moruina security meeting ani home secretary gi chair tawba ma governor chair tawba ani tawki haiba masiga mari lidana ekoi prime minister na sangara me yaba ekoi government gi project mayam ama loishanabagi khumang chopsolhanbagi khongtha even ngasi ekoi na phangjaba pawdadi Chuchanpur gi helipad tagina district headquarter fawbagi masigi lambi se hoji emergency oina yam kana semi na tari ekoi na phangjaba ekoi ground report ta ekoi maduma ekoi na tai punamak sina hai tare prime minister je manipur da lakpagi oithopasi madi yam chauna leire aduda kari kuma prime minister sina manipur da lakta aragadi as a community leader moina miyam du chingba moina ekoi gi prime minister lokhatham thokpa hai tare kam step ching lokhat ni ga pamne How's Manipur Lairiva Akwagi Kum Laipurava Akwagi ethnic conflict meamse Kum Laipurava Hibiako ethnic conflict meamse masi short term gi natabako akwai long term gi oiba akwai solution plan ma masiam na khai sengna akwai puthokpa yai prime minister na masi tawige harakati yamna line tawba yai haiba famse thamjage maruaina akhoi lamdam sida leriba kanglu furup meamse masigi coexistence masira sida hamper toriba masida kaihaliba masida ngak leitana khoi masel ge marakta trust deficit tholiba aduga khoi collective idea dang ngak leitana challenge hoeliba khoi masel ge marakta ngak leitana ningdon pomnariba ngangnariba sigi cause ma khaise masi fazana choke out toraga one by one choke out toraga masige pot singche stakeholder single level da hojik wari sanabai thawk sum chathari dana stakeholder gi level da masi yamna fazana resolve toraba adoba taragati makhata na akhoi lamdam sira sumaina akhoi mutual distrust natragana amada point fingering aduga sesida daita yautaba adagi low pandaba magi apamba magi kanglop ki perspective ta chatnari ba tawnari ba akhoi civilized oidaba lamdam sigi matam siga chanataba ethnocentric oiba magi oiba kanglop ta yom phamora kan da sagatnari ba tawnari ba khonari ba mayam che masi common platform amada common idea amada khoi punamaki coexistence ki common idea am khakta akhoi purakpa ngam taraba ade taragadi lamdam sirisida prime minister na yamna masak thokpa anauba adugumba gift ama achoba administrative reform ama administrative reform harakanda administration sida hojik leibe administration se collapse neba manipur da leise miraj ko maruaina sahi kaya gi mamang de sahi tariet ni ban sahi tara muki mamang de manipur government notification thuaga kaugiba department meyamam khaki thabakpu hujik phawba haidoktrine adugumba department sing to the thabak changadori bane ne flight to kiba candidate singche makoi gi life si kari oi gadori keba madugi thabak tu ngai raga hujik phawba leiri ba mi emagi life sibu punsi sibu sahi kya punsi bageba maduda sahi tara se thabak ngai bada haukhip tarakati mi dugi life si kari oi gada keba si administration gi kano natra failure natra ba sigumba issue meyam ma deadlock meyam ma leiri ba khoi administration system si da collapse storaba shoiraba system meyam khok leiri ba masi administration se fazana streamline tawba change economy loire ha misi administration se fazana streamline tawba change government ke lariba magi machinery meyam office meyam magi administrative adum unit meyam che ma phajana strictly enforceable ohenana ba administrative reform ama yam phajana masak thokna paikhat pam changi prime minister lakpa taraga de masi momon de ko ne expect to ba yai masi question sit to ba yai aloina masi ge reform si laktraga de akhoi gi mangkhriba akhoi gi kana to khriba meyam che rebuild to ba che shom namoi administration na shum yu lei taraga de kai ri unga ka doino chaka se dum fail oi tamni magi duna ni ungaga akoi state che ongtang rebuild tor ka traina asa torisi sema number 1 number 2 akoi economy se collapse ori se mase revive tona na khongthang akhan na khongthang maruena business sector da entrepreneur sector da market economy da ate economy da mapan dege pochai proper means of production na do means of livelihood me amma khakta leriba problem sing se masi restore tona na akhan na ba adoma thaurang aduga ahum subada kaino haikanda akoi sirisa leriba academic
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯎꯔꯤꯕꯒꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯐꯔꯦ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯨꯗꯧꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯀꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯝꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯦꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦज ꯑ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯖꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯦꯖꯤꯃꯣꯅꯤ सिगी वाखलोन द सागत दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मसी लैहंदबा मणिपुर एज अ होल सिगी कलेक्टिव मास पीपल अमसुंग अखोगी फ्यूचर मसेसिरा अखोगी कोएक्सिस्टेंस सिरिसिरि युमफम ओइबा यामना फजबा अदुंबा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अदुदा युमफम ओइराकांदा मणिपुर सिरिसिरा कंपटीशन तौनबा अदुंबा दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अमा लमदम सिदा पुरकपा ngam taraba adu taragari lamdam sida communal अखोगी अमसुंग वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट से मसी लोइसनबा ngambani habase si wafam sing si thamjake okay okay अब नमाइजे thank you very much ai madan si oza da oza please supplement to you ai asigi jiki aina haijin ho amka point amka le ba wang jiki issue gi matung in na khoi gi manipur da hojik le riba new government formation matang de kitang point am jagin to ni masi new government formation to bada hojiki kanglup naiba group पिजम लेबा अजुना मोई अनोबो गवर्नमेंट लापदा लीडरशिप की क्राइसिस याम चाउ लेरे अजुना मसी की क्राइसिस लेबदगी मोई अमगा अमगा क्राइसिस मानब ngमदबगी मोइना अपुनबा खोलाव अमखक लाउमिनारि उजि पुनबदि ngमदरे अदुबो खोलावदि अमखक लाउरिबा मई खोलाव केनबो अखोइदि सेंटर ना एनी अमा हायरपा मतमदा अखोइ सिस्टमाना ओइरो हायरपा मतमदा अखोइ अयप लेरो हेबसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोइ थम्मे अदु फाउदे अखोइ फेन लौसि याम फे अदुबो होम मिनिस्टर नतगा ना प्राइम मिनिस्टर ना एनी सेंटर की अपाम्बो मतुंगिना हावकपदा अपोज तौरो हाइबनिना सेंटर ना हजिक से न्यू गवर्नमेंट लाप मतमसिदा हारिबो क्राइसिस मेटैसु कोकीसु खनरे अदोदि मोय मरक्त पीनरगदि प्रॉब्लम ओइरनी अदोदि मसी सोल्यूशन लो लेनबा तेलबसु तेनना ngतंग गवर्नमेंट लेगदबसिदा मोयनसु अयाबो पिथोकबनिना लेरिबा रजिस्ट्रेशन सिंग पुनमकना सेंटरना हाइबदो येररोय हारबनिना अदोगदि सेंटरना आइना क्वेश्चन थमजनिबदी अखोइ सेंटर हाइरप मिसिंग यारे ना लाउरिबो मिसिंग क्वेश्चन मखल थमजगेबा मजदि हजि अखोइ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना अदुदि मणिपुर दा हजि से पंगमर्त की स्टीम से ओइरो हाइ पिरपम दमदा अदुगा नतगना नागा मर्त असे स्टीम से ओइरो हाइरप अगदि हारिबा अखोइ अमत ओइरे हारिबा मिसिंग बखोन थो ओरैदब्रा अपोस्ट ओरैदब्रा मजुसु अमक दका ओयबा ओदुआ अखोइ हौजिक सेंटर एनी पिकअप तोबदा अखोइ मखोन थोरोय हरिसे ओनली मेटै खकदगा उरिब्रा मेटै खकदा खलअदि या यारे हैब्रा हतगर अतोप पंगन नतग नागादा खलअगदि सेंटर खलदि बदि यारो हेन मो पोस्ट तोगदब्रा अदुसु तसेंग थंबिओबा अदुना तबिदम मेटै मरकदा या यारे हैबिद नतबा अदु मैं तै मेरा खंगे न सेंटर न होजी आइने ताबदी आइना लालमु सियाय मैं कोइ मरक ग्रुप अहुम थोपनिना प्रॉब्लम थोए
ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ나 ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 3 ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯔꯣꯁꯨ crisis level Maitai Kishu Level Panganatraga Nagado in Prime Minister Habapatadi Equi Yarani have a shoe Masishu Happy over Ashini Aduna Tabla Atopa the Kalapunda Yar opposed to Patagati Aduk Emiri Captain Natana Sibiro licensing for Kola Motokadama level. Aduni, a Sigumba, Oibiaba, Oidaviada was in say, Mayam the Pangla was pate, Aduna, a simba, a Tamoid, a symbol Budo, Toxinaba, not Tamoid Toxinavia digo. Sin the Toxinabanganasu, Tamoid Toxinavia, the Vanina, Tamoish Yana Toxinadaba. Adoragadi Centerna any Nagao area, Mitai area, Koki area, and Pangan area, Kanam, and Wangana Risheva. I have a bit of dinner. Adunida, and Masipu and a Tamjani. I was now give me answer. I question to have. Zoos Orwell, my animal farm that I could get all animals are equal, but some animals are more equal than others. And anyway, at the Yam Nuaiva, I could get satire, Monico. I could get Ozan Habilis, but the people need to get very serious. I did dimensions, they could deconstruct over meeting of a conventional, I couldn't give a meeting, I couldn't Uriba, Manipur, my arms, so I could know hunger, the Hungria, Brahagi, Wahanguni, Yam Chong Uze, the victim. I Tambiri Wafum say, Eco Chief Minister say, can we look beyond my day? Not about the Uwea Brahani. Not necessarily my day, but the Chief Minister Dumiai, a former Chief Minister Mam Toker, and the people still have no problem. Nagadish problem, or then my day, this way they are top of this way they do. But can we look beyond that? That's a big question. Looking moment as it come up as I am no I will form the way. Going to say, quick topic. If Modi in Manipur relief mission or PR expedition is a big question, but time will tell. Aduga Prime Minister Modi in Manipur la akanda mana delivered over the promise mayam je kari kari no aduga BJP na purakadoi thajaba miyam da legiba mang gibana chingba mayam sida mukhana miyam gi thajaba si purakna bagi da haiba tare kari kari tawngada ge habsa chaw wang sing oiri kangkhong chaire economy da yam tina ai koi derail tore and highest rate of inflation in the country aduga worst performing governance ni leibase sig mayamzi the anuba ahumba ama proper ngamagadi that's a victim that comes from the Prime Minister of India aduga we have to be optimistic over time Manipur gi war of films ite anuba mayol amada hena fabu Manipur ma lakpagi tangkak tu punamang I mean on this note asigi lotion bagi tanza lozage if Modi in Manipur relief mission of PR expedition asigi notice that Dr. Sarga Viki Manipur sanai of senior journalist tamo HEMANTA KUMAR NINGOMBA editor WAYEL KATI Loyal Manipur sanai of social activists are very outspoken yam critical speaker ngatani ngasigi social activists ani starting from Oza MEIBON PHAOMEI President ZUCM amasung Oza SM JALAL President All Manipur Muslim Organization Committee coordinating committee puno ko amkhana thaga chari kai khun buchari loi ngasi program se holding loi fumi yekta bikiba Manipur miyam mo amkhana thaga chari kai khun buchari miyam thaga chari Welcome to Uttaran Shahi khudingi miyoi lising kaya NEET exam to qualified oragaso sudna tagi miyoi khradam government selection phangduna MBBS tambai khudong sawa phang lemhori ba NEET qualified oraba student singda wahang khara lae makhoi ne MBBS tambagi manglan ji mangphang no roidra makhoi gi damak lambi amatta leitrabra lai roba mahiroi singna karam na MBBS tambai agani foreign da chatuna MBBS tamnari se kaya gi matik lubagi haibana chingba wahang mam lae wahang singsigi pawkham adu poduna lachre
adom na NEET pu qualified oiraba malem gi tongan tongan mafam kaya da government college kaya amada admission to bai khudung cha ba do puduna lakchire sel gi khudung cha da ba mahairoi singna education loan gi mateng lauduna MBBS tambai khudung cha ba so leijagani chahi kun hena mahairoi lising kaya Russia, China, Kazakhstan, Uzbekistan amadi Bangladesh yauna tongan tongan balaibak singda MBBS admission da mangjil thana mateng pangduna laklaba JR International Education Consultant da lengsin biro FMG natraga next exam gi damak foundation coaching facility su leigani aduga entire notice manung da best FMG exam results puthokuna lakliba consultancy amani akupa detail gi damak pi numbers da contact tobiyo natraga notice window TV building da lengsin biro Miyamna khorang na ngai na ba saidona sinjaba third youth convention cum career counseling lakliba July gi tang taruk da sangayung phom gi amata ngaraba community hall da sungsoi soidana pangthok charagani hariba youth convention asida manipuri saknarabi motivational speaker ma'am Silomi amadi ma'am Rose Kennedy ga loinana saknaraba speaker kayana sarugya gadori loina na yamna nungaraba quiz competition amasu saknaraba youth icon Mirasa Corina host oiduna pangthok jagani hariba convention asida youth singamadi students singi yamna kanaraba wafam kaya su yauri maru oina unemployed youth singi job amadi students singi higher or further studies singi matangda khang hairaba kayana ngangadori Kaubiraganu third youth convention cum career counseling on 6 July 2025 at Sangayumpham Community Hall. Paisa yamna leijataba mi singi adi lairap singi damakta yamna gudong sai Kung tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajana soiba khotba kemta leite phajana tambi hospital amada doctor amana mai pakna ba khonarpa matamda haithoi singthoiraba paramedics amadi healthcare technician singi achauba thodang le JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT, OTT, RIT, diabetes management, clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training bizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy gi diploma course su yamna affordable oiba fee structure da bizari I chose paramedical gi OTT department da semester exam thajari yo the hostel visit ki khudong sabam le ko aduga amana akon tuition fee PE haduna sida education moi system sida phajana soiba khot pa kemta leite phajana tambi isagi lab matik chana leiba library matik chana leiba amsu hostel matik chana leiba na maram moraga hostel da akon hostel visit adum te chatpa fange akoi loijadraga so adum nursing doctor singna akoi da lead tawbiraga ko akoi da takpi dana yam experience adugi experience yam leije ana ngas hoje fawba second semester tamak pasida agonda kaimta awaba haidi kai mata leite kai gina har ganda akoi da dum facilities adum phangali lab ki facilities adagi akoi na khangningba hainingba puna hospital chatlaga oiro lab ta chatlaga oiro akoi dum tawe Institute asina piriba khudong chaba ase mayam punna lomina se punna tamina se khudong chaba mayam se lomina se mayam se punna tamina free counseling session amasung direct admission gi damak makha da piriba number sida call tawbiduna khudong chaba ase lobiyo